Rero dore ibyo batubwiye bamwe muri interview baduhaye bavuye mu gihugu cya Kongo, twavuganye n'abavuye ahitwa Katogota, tuganira n'abavuye Kamanyola, batubwira ko muri Kongo mu gihugu cy'iwabo bikomeye bitewe n'uko ngo ibibombe biri guterwa biri kugwa ku nzu zabo zikabomoka, ndetse hari n'abaduhaye ubuhamya ko hari inzu barashe ikibombe abaturage bari barimo hapamo ngo abagore babiri n'abana bageze muri bane muri iyo nzu, ntihagira n'umwe ubasha kurokora. Batubwira ko muri icyo gihugu bikomeye cyane, umutekano ari muke. Hari n'umucecuru twagane watubwira ko amaze iminsi irenga 4 atari yakaraba, bitewe n'uko ngo yiberaga mu gihugu kuva ngo iyi ntambara yatangira iri hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo kuva yatangira ngo ntabwo bari babona umutuzo, bari bameze nk'abibera mu gihugu, usibye ko none babonye amahirwe bakaba kwambuka bakaza muri Repubulika, bakaza mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko urabona ko rwose umutekano mu gihugu cy'u Rwanda wo urarinzwe, urabona abapolisi bari hano, muvoma ziri gukorwa, abavolonteri barahari, urabona ko abantu ko bari kugenda baza, bari kugenda bakirwa uko bigenda bigenwa. Kandi na meya wabonye ko ari kumwe n'abo baturage hano, urabona ko rwose gahunda zo mu Rwanda zo zihagaze neza, zimeze neza. Ariko kugira muri aka kanya hari abaturage bari aha ngaha naganire nabo, ndababaza none se bene wanyu bari mu gihugu cya Kongo boho muri kubona ko abo mwasizeyo mwizeye ko bafite amahoro ahagije? Baratubwira ati isa nabo twasizeyo ubaka kanya badushobora kumva baduhamagaye batubwira ko bavuye. Atabwo icyo twababwira ko mu Rwanda ari umutekano, nabo bagashakisha buryo ki bakwambuka bakaza, nabo bakaza kuba bari kumwe natwe. Ariko rwose Kevin nk'uko bireba ibi bintu birababaje, urabona mw'abana b'imyaka 2-3 ababyeyi harimo abahunganye amatungo yabo, wabonye ko byose uko wagiuza mu Rwanda niko bagiye bakwakira. Wabonye ihene zaje bazanye abana bato, urabona ko bagiye bata ishuri. Ababyeyi bo muri Kongo urabona ko bahangayitse, abo twabashe kuba twaganira nabo wabonye ko bahangayitse cyane. Urakoze cyane, reka ngushimire. Ngira ngo muri kubabona abangaba n'abaturage, urabona ko inzego zacu z'umutekano uko twabibabwiye ziri kuza zibwira abantu ngo nibave mu nzira, abantu bakambuke. Urabona ko rwose ibyo umutekano w'abantu bari guturuka mwa kiriya gihugu byo wo umeze neza. Urabona ko bari kuzanwa n'inzego z'umutekano baza babagayidinze babereka ko ari amahoro. Abantu mutari gusharinga live muri guhemuka, urabona ko rwose bari kubagayidinga ku rurimi bazi Igiswahili, polisi kumwe nabo. Urabona ko mbega bari kuza mu Rwanda, urabona ko babasize ku murongo, bari kugenda neza, nta muvundo, nta kutigana, urabona ko batwaye ibintu byose. Urabona mu babana twababwiraga b'imyaka 5, urabona ko bari kumwe n'ababyeyi babo bari kugenda. Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye, banywanyu mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Magingo ajya mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, urugamba rurakomeye kandi rurakomeje. Aha rero ni mu gice cya Kamanyola hafi neza na Bugarama, urugamba rukomeye rwakomeye. Ibintu rero bikomeje kugenda biba bibi cyane, kuko rero tugiye kubireba tukareba uko bihagaze mu bice bitandukanye. Kuri ubu rompuwe ya Bugarama burengerazuba bw'u Rwanda hakomeje kugenda hagera abaturage benshi bakomeje guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko mubibona ku masanamu turagenda tubereka uko bihagaze, biteye ubwoba. Gatogota urugamba rukomeye rurakomeje, ni mu gihe kandi abaturage benshi nk'uko mukomeje kugenda mubibona ku mashusho bakomeje guhungira ku butaka bw'u Rwanda, aho kuva mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa 5 w'indwi ku igenekerezo rya 5 Kigarama 2025, abaturage benshi bakomeje kugenda bava mu zabo bahunga. Ni mu gihe kandi mu mwanya hashize iminota mike mu Rwanda hinjiye bamwe mu bakomerekejwe n'amasaso baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaro n'abanyekongo bagaragaza agahinda gakomeye ko bikomeje kugenda bibabaho bijyanye n'ihungabana rikomeye ry'umutekano. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe turebe uko situation ihagaze mu bice bitandukanye, aho uyu munsi rero n'ubundi urugamba rwakomeje kandi rwakomeye. Turaza kureba rero ibikomeje kugenda biba ndetse
n'uburyo bamwe mu bakurikiranira hafi bagaragaza ibibazo bikomeye bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ubwoba ndetse n'urujya n'uruza rukaba rwamaze gukomwa mu nkokora, aho rero bitangazwa ko bikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa ko ubwoba ari bwinshi. Reka tubanze twumve situation ihari ndetse tuze tubabwira ivyo turi buganiro mu buryo bw'iramvuye. Ngiyi hano icanye itara, ngiyi hano ngiyi modoka, ngiyi modoka, ni ukuvuga ngo plene mwirekera intare n'amadubu nizo nabo bazarendo ziri mu kazi kose. Aha rero ni mu kibaya cya Rusizi, urugamba rukomeye niho rukomereje. Turaza rero kubabwira uko bihagaze, turababwira ko AVIS ikomeje guhangana na za skoyi ndetse na za drone ziri kugenda zigaragara muri Kivu zombi. Muri Sud Kivu urugamba rurakomeye, ni mugere no muri Rubero igitero cy'abantu batamenyekanye cyahitanye abazarendo batatu, nabyo turaza kubyumva turebe uko ibintu bihagaze. Turaza kandi gukomeza kugenda tureba na situation iri kugenda igaragara mu bice bitandukanye mu misozi ndetse no mu bibaya, aho bitangazwa ko benshi bakomeje kugenda bakuka imitima, ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Akaba rero ari amakuru turi bugaruke tubabwira ibiri kubera mu bice byose. Icyo usabwa rowe nta kindi, wowe dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Reka tubanze tubagezeho situation uburyo ibintu bihagaze. Nta muntu wari nyine nuko nyine ubona ko none se iyo ufite rubarika uba ufite ubushobozi bwo kurasa i Burundi, waharasa uri rubarika wareba i Burundi neza cyane, ubuhitegengere yawe waharasa. Noneho rero kuba ubona ko aba barwanyi ba M23 bageze Ndorera, urumva kugera muri Ruvungi hasigaye igihe kingana iki? Ubundi ibintu iri Ndorera ni akagizi kari vubu karimo gatoya gusa, n'iminota 25 n'amaguru uvuye Ndorera kujya muri Ruvungi. Urumva rero nk'umusirikare mu minota mike kuba ntabwo byarenga iminota 10 abasirikare ukurikije uko bagenda. Amakuru akavuga ko ngo abasirikare b'u Burundi bahisemo guhunga, wowe uturutse muri Ruvungi wakambukira ujya i Burundi, wakambukira mu Rusizi iri hepfo mu Ruvungi abanikiraro bajya. Iyi rero ni situation ihari mugerera amakuru yaragaragaza ko ihuriro ry'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri wa gatanu ryakomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye bigenzurwa na AFC M23 mu ntara za Kivu zombi, nyuma y'umunsi umwe w'imirwano ikaze muri teritwari ya Uvira. Nkuko rero bigaragara, itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC riragira riti kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 5 ukwezi kwa 12 2025 ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zakomeje ibitero simusiga mu turere dutuwe cyane two mu majyaruguru ya Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo, zikoresheje indege z'intambara, drone n'imbunda zirasa ku ntera ndende. AFC irakomeza ivuga ko kwiyongera k'urugomo kutemewe gukomeje kubiba iterabwoba mu baturage, akaba ari ngombwa cyane ko bamenya ko umubare w'agateganyo w'abahitanwe ukomeje kwiyongera, ingo nyinshi zasenyutse kandi abagore n'abana basize ubuzima. Byongeye kandi ibisasu bibiri bizaturutse ku butaka bw'u Burundi byaguye mu gace kahitwa Rubumba mu mujyi wa Kamanyola, byica abantu 4, abandi 2 barakomeka. Urutonde rw'abakomeretse ndetse n'abagizweho ingaruka zikomeye nibi: hari Emmanuel Balembwa w'imyaka 37 ngo mu gace kahitwa Rubumba wakomeretse, hari Yvonne Furwa w'imyaka 25 mu gace ka Rubumba yapfuye, hari Adeline Balebwa w'imyaka 3 mu gace ka Rubumba yapfuye, hari Rachel Barebwa w'imyaka 11 mu gace ka Rubumba yapfuye, hari Sifa Muhendwa w'imyaka 35 na nyina Cicukuru Rutwamungu wo mu gace ka Rurambo yakomeretse, witwa Lucikuru Rutwamungu mu gace ka Rubumba nawe akaba yapfuye nk'uko bigaragara muri iyi raporo yasowe. Imirwano rero akabivugwa nyuma y'amasaha make Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bashyize umukono ku masezerano. Bwana Mutino bana barakomeza tubwira ibingibi bigaragaza uko urugamba ruhagaze, bigaragaza situation ihari. Hafashwe matekwa abandi 180 muri izi acts za Kiriba, twabonye imirambo, twabonye amapeti,
ejo nibwo twabonye amafoto y'ibikoresho bacaginze ubona ko hari abarundi baherutse kwambuka bageze hariya mu rugombo basubiza ariko babwiye bagenzi babo ngo M23 ifite imbunda iri kurasa ngo mu buryo budasanzwe n'imbunda rero yabahaguye ubona ko n'uburyo imbunda ya M23 ibisasu byayo bigenda n'uburyo ibi biri kugenda urabona ko iyi ngiyi y'abarundi bisa nkaho irasa hafi pari raporo y'izi mbunda turi kubona ahangaha. Yego nuko bimeze rero bwana Mutinoba atubwiye uko bimeze mu yandi makuru turabwira ko ingabo z'umutwe wa AFC mu gitondo cyo kuri wa gatanu ku itariki ya gatanu zahanuye indi drone y'intambara y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari guturuka imbere muri AFC aravuga ko iyi drone yo mu bwoko bwa Barikatare TB2 RDC yakorewe mu Bushinwa yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi ikajya kurasa mu bice bya Ruvungi, Katogota na Kamanyola mbere yo guhanurwa n'ingabo zuriya mutwe zo mutwe ushinzwe guhanura indege z'intambara. Iyi drone rero ikaba ibaye iya kane igisirikare cya leta ya Kongo gikoresheje igahanurwa na AFC nyuma y'indi yo mu bwoko bwa CH4 ingabo za AFC zahanuriye hejuru y'imisozi yitwa Ngombo kuwa kane ejo ku itariki ya kane z'ukwezi kwa 12. Mu kwezi gushize kandi AFC yahanuye indi drone ebyiri zo mu bwoko bwa CH4 zirimo imwe yahanuriwe mu gace kanzibira ndetse n'indi yahanuriwe muri Masisi. Kuri ubu imirwano ikomeye ikabigeze ku munsi wa kane ikomeje kwangiza byinshi cyane nkuko rero abarundi barashwe baryuma ntabwo baratangaza muri veturi kubarasa ntabwo barabitangaza ariko ukurikije umukandara w'umugezi bita Rukwa ngo bamaze gushyira abasirikare barundi urabona iki kibaya bigoye M23 ko yagicamo ruha iravuga Rusizi naho ruha iri nyuma y'u Rwanda ntayihuriye na Kongo ruha babashoze kuri waho nta kibazo ikibaya se ikibaya cya Rusizi iyi plane nta mugezi urimo wa Rusizi urimo Burundi yararashe Burundi yararashe oya ntabwo ari Ruvungi kuko reba hano rero aravuga uko bigenze aho abaturage bakomeje kugenda babona ibiri kugenda biba umwotsi uzuye mu kirere. Ni igisasu kigiye cyane kigabo. Hano rero biragaragara ko imibare myinshi y'abasirikare ikomeje kugenda isa. Bombe ziravuza ubuhuha M23 yamaze kubazenguruka muri axe ya Kiriba. Urugamba urabona ko ruri inyuma ya Ruvungi kure kabisa ukurikije aho bombe zivugira ariko bombe n'ubundi ucyo bita umusada uracyaturuka hano mu misozi miremire icyo bita ngo niho plateau. Nkuko rero bigaragara kano gace kaho plateau Ruzizi abahazi ni hafi neza y'u Burundi, u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatuye hariya mu kibaya cya Bugarama barahazi cyane ndetse n'iyo umanutse uva Zanzahaha umanuka mu Bugarama uri kureba hakurya imisozi miremire yo mu Kamanyola. Kuri ubu ngubu rero iyi misozi ni ikomeje kugenda iraswa amasasu menshi ndetse hepfo mu kibaya naho urugamba ntirworoshye nkuko Jean Paul akomeza kugenda bitubwira. Musada uracyaturuka hano mu misozi miremire icyo bita ngo niho plateau. Akaba rero ari ibiri kugenda biba nkuko biri kugenda bigaragara. Mu yandi makuru rero ahari banywanyi tutabura kubabwira nkuko rero Mutino bagiye gukomeza kugenda bitubwira. Amakuru aravuga ko kugeza ubu drone zibasiye cyane bino bice. Ni igisasu kigiye cyane kigabo. Muzano tuganira ariko nimukandagire imyaka. N'abaturage hano bageno no kutwibwirira ibiri kuri tere byanyabyo bakagaragaza ukuri kubiri kuba ndetse n'ibiri kugenda bikorwa byose. Hagarara hano muse. Uri muhinzi uzende uhagarare hano. Mukandagire imyaka. Nawe gume hano uze hagarara hangaha uzumbira ukuntu nawe wumvishe ikintu giturutse cy'ibitoki. Wowe tuturu cyaha. Hano rero ni umusaza uri gusobanura situation ihari. Rero kuri ubu ngubu igisoda cy'u Burundi kirakurase M23 gihagaze ku butaka bw'u Burundi
kikabarasa mu birindiro byabo. Reka twumve umuzehe atubwire byinshi. Giturutse hano Kamanyola. Giturutse Kamanyola. Kamanyola hano ku muhanda wa Ngomu. Muze nawe ngwino hano. Umuhanda wa Ngomu ujya Bukavu. Niyo kintu giturikiye hari. Niyo giturikiye hari. Tumanuka tupfe ile mu Rufunge. Turi kumanuka kijya Rufunge. Rufunge kuri Kongo nyine. Rufunge ni Kongo. Biri kuturuka hariya mu umuhanda wa Ngomu ujya Rero abatahazi bino bice byegeranye neza no mu Bugarama, bari mu kibaya cyo mu Bugarama baba bari kureba hakurya mu kibaya cya Plateau de Ruzizi, baba bakireba neza, ndetse n'abari hakurya i Burundi mu Rugombo baba bari kugenda bareba ibi bice, bakaba rero bari gusobanura situation ihari. Bukavu cyerekeza muri Vunge. Wowe ucyumvishe nyine warugeze he icyuma? Ndumvishe ndi kumanuka njya ku Rubyiro. Kumugezi wa Rubyiro. Ku Rubyiro. Ubu ndi kumanuka njya ku Rubyiro. Ngeze ku musozi wa Gombaniro. Ndumva kiturikiye hariya mu Kamanyola. Uyu rero ni umuturage umwe uvuga uko bimeze. Hagati aho rero ni munyemere noneho turebe abaturage b'Abanyekongo bari guhunga icyo bari gutangaza. Hari uvuga situation hari ugaragaza neza ibiri kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa, akaba ari umudamu ugaragaza uburyo ki ibintu bihagaze ndetse nuko urugamba rukomeje kugenda rubagiraho ingaruka. Ariko arindi muri Kongo ngiye mu murima gukora, noneho ibisasu bikajya birira buri kanya. Hano rero kurira avuga ni uguturika, avuga ko rero hari ibyo byababujije amahwemo. Byanaturukaga i Burundi biza bidusanganira aho turi. Uyu ni umuturage rero wivugira uburyo ki ibisasu biri guturuka i Burundi bikaraswa mu bice byo muri Kamanyola. Aho turi ariko bashakaga ngo barase nduze intwaro yari hariya. Hano rero iyi ntwaro ari kuvuga ni y'umusada ya M23, bivugwa ko abarundi babona ko ibabangamiye, bashakaga rero iyatera ari kuyirasa kugira ngo babone uko bakomeza kugenda bigarurira cyangwa se bisubiza ibice nk'uko rero babiteguye. Bayitwike ariko kubera Imana ntayo bayitwike. Ko bibonye se hari abantu bakomeretse. None bari kwishura nko bari bakomeretse. Uyu muturage rero arisobanura neza akavuga uti none nta bakomeretse, mu by'ukuri ashobora no kuvuga ibingiye bitewe nuko hari amakuru adafite, kuko niba wumva ko nawe yahunze yaragiye guhinga, ntabwo yakoze ubugenzuzi bwimbitse kugira ngo amenye uko byagenze. Uko byageze ubwo bateye igisasu kigwa ku nzu, inzira irasenyuka. Yego, uyu muturage rero aravuga kuri situation ijyanye n'uburyo ki hari ibikorwa remezo yaba iby'abaturage ndetse n'ibikorwa rusange byagiye bisenyuka, aho ari gusobanura situation y'uburyo inzu zasenyutse. Reka twumwumve. Ngera batera ikindi kikomeretsa abana babiri n'umubyeyi n'abadamu bari batwite, bahise bajya mu ntungabana y'ibyo bintu. Hano rero ibi byo gukomereka by'abaturage dusubiye inyuma gato, Laurence Kanyuka umuvugizi wa M23 ndetse na Alliance Fleuve Congo nawe yabigarutseho, avuga ko ibisasu biri kuraswa na coalition biri gutuma hari abaturage bakomereka, biri gutuma hari ibintu bitagenda neza muri societe civile. Ariko ibyo byagize byasenyizo n'abo bana baturutse byaturutse Ntacyo umugizi se ngo umubyizi nyine ntabwo twawucyuye, gusa bari kugira imbaraga zo gukora kandi. Hano rero uyu mubyeyi aragaragaza ndetse akavuga uburyo ki nta musaruro bari kubona muri ibi bihe. Ngira ngo namwe mu badukurikiye murabyumva, mu gihe ari kuba imirwano biba bigoye ko umuturage yagira ikintu akora cyamuha umusaruro. Bari mayobera pe, nta muntu wakoze kuko yari kuvayo gukora. Uyu ni umuturage rero uvuga ibiri kuba. Reka n'ubundi twongere twumve Mutino bakomeza kugenda aganira n'abaturage uko bamugaragariza situation y'ibihari. Rwanda na Kongo n'ibintu biri noneho situation abantu babwire guhera ejo kugeza uyu munsi ubu twavuga ko ibintu bimeze bite
icyo noneho ngicyo byareye kuva mbega bimaze iminsi byareye kuva icyo bigana nimugoroba bikaceceka bwacya mu gitondo kuko mu gitondo turi kubyumva n'ubwo yatangiye ariko ahangaha noneho kivugiye ahangaha ni hehe hari umwotsi hari umwotsi nihe kuriya musozi nangwite mu rubarika uko mukamera hano ruguru ya misozi niyo kivugiye mu rubarika muri Kongo hano rero nk'uko bigaragara uyu musaza arabivuga akavuga ngo mu rubarika ni muri Kongo koko nibyo kuko kugeza ubu ngubu amwe mu makuru dufite nuko kuri ubu ngubu ibice byinshi cyane cyane ibyegereye Kamanyola ndetse bikomeje kugenda ari byo byibasirwa cyane aho rero bihamywa n'abari kuruhwa abarirukana abari bugarama ndetse na nzaha bakomeje kugenda bumva urusaku rw'ibiturika bakomeje kugenda bumva ibintu bitameze neza. Mu yandi makuru rero ahari nuko kuri ubu ngubu ahitwa Kirungutwe ahitwa Tubimbi ahitwa Mushege ahitwa Kashongerwe abaturage bose bakomeje kugenda bava mu byabo akaba rero ari remplacer massive yazindutse igaragara kuva mu gitondo cya kare. Harandi rero makuru dufite hano y'ingenzi tutabura kubabwira navuga ko ari raporo y'ibikomeje kugenda biba bijyanye n'ibikomeje kugenda bibera muri Sud Kivu. Aho rero amakuru ndetse na raporo dufite biragaragaza ko ku munsi w'ejo hari ku itariki ya 3 ndetse no kuva ku wa 2 ku itariki ya 2 ibikorwa bya gisirikare mu ntara Kivu y'Amajyepfo zongeye gufata indi ntera ndetse bitera ubwoba ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo aho rero ziri kugerageza gusubiza inyuma ibitero by'inyeshyamba za FC zibasunika zibajyana mu gace ka Katogota Kiziba centre muri Warungu ndetse no kuri Poezero muri Fizi. Aha rero biravugwa ko abasirikare benshi ba Fardc bakomeje kugenda bahagirira ibyago n'uyu musaza nawe arabisobanura. muri Kongo umwotsi dore nguye aho kiguye ku musozi dore ngicyo umva n'ikindi ku musozi ndaje kujya mu Mutaba ano Mutaba ni mu Kamanyola byaramaze cyo tugiye ku musozi aho gitero barika none se muzebe rero nk'uko biri kugenda bigaragara abaturage bari gusabwa ko nabo nubwo bari kugerageza kuza hano biraba ngombwa ko bagomba gutuza bakaguma mu ngo zabo kuko bishobora kuza guteza ibyago nk'uko rero bigaragara hano gutya okay none ukurikije mwebwe abaturage umutima wanyu umeze ute cyane abaturage bari mu kibangirani umutima bavuye mu gitereko kuko cyo dukanga tuvuga ati mwana y'u Rwanda kiriya kintu kigumiriya ngikizaze mu Rwanda kuko bacumva Kibangira rero ni umusozi uri hejuru y'ikibaya cya Bugarama uri hano mu Kibangira bareba neza iKamanyola abareba neza i Burundi mu Rugombo ndetse iyi ni nayo nzira ushobora kunyura mujya aho biti bwegeye. Uyu musaza arakomeza asobanura situation ubu tufite ubwoba ariko tugasabye imana y'u Rwanda igume iyo Kongo. Kugeza ubu rero twababwira ko ikoranabuhanga ry'u Rwanda ricunze umutekano nta gisasu kiragwa ku butaka bw'u Rwanda nta muturage w'u Rwanda urahungabana nk'uko uyu musaza bisobanura. Ase ko ari bande barwana wowe ngiyo ubyumvishe we tuganira n'abandi basaza bagenzi bawe wumva ko ari bande barwana nuko byumva ariko kimbagere yego tukuza yuko ari za Burundi ziniya ubwo kuvuga ngo n'abarundi yego uyu musaza rero arabisobanuye neza agaragaza situation ihari. N'ubundi rero dukomeje n'aya makuru reka tubabwire ko nk'uko byemejwe n'umuvugizi w'ingabo muri Zokora ya 2 Suliyetena Mbuyi Kalonjirigani yavuze ko Frdc iri gukoresha uburyo bw'imyiteguro irambuye imiterere y'ahantu ndetse n'ubutwererane n'abaturage b'abazarendo mu guhangana no guhagarika ibitero za M23.
muri iki gitondo rero aha biravugwa ko ku isaha saa 4 za mu gitondo urusaku rw'amasasu rwari ruri kumvikana mu bice bitandukanye vyegereye umupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kamanyola. Aho rero Mbuyi Karonje yagize ati birarushaho gukara, turi kugerageza gusubiza inyuma umwanzi. Yagize ati ingabo zacu ziri ku rugamba ku mirongo myinshi muri bibe bitoroshye, turi kugerageza gukubita inshuro umwanzi, turi kumukurikirana ndetse turi kugerageza gusubiza mu maboko ibice mu maboko ya leta. Nkuko rero umuvugizi w'ingabo bivuga, muri ivyo bikorwa harimo uburinzi bw'igihugu, aho bavuga ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibi bize kuba bizagenda neza. Uyu Suriyete na Mbuyi Karonje yashimye byimazeyo uruhare rw'abazarendo ndetse n'abafatanyabikorwa b'ingabo za leta bakomeje gutanga umusanzu wabo mu rwego rwo kurinda igihugu ndetse n'abaturage. Yavuze ko imikoranire hagati ya Fardc na wazarendo igaragaza ubushake bwo kurangiza ibibazo by'umutekano muke bimaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo rero bivugwa ko bigomba kuba bizagerwaho, ariko abaturage bose ko babibona. kuva na kera hose ntawe Barundi bigeze batsinda u Rwanda. Mama urakoze. Ariko nanjye iki kintu kinteye ubwoba, abahashirira benshi cyane, ariko ikigaragara cy'ubu nkurikije n'aho urwamo rw'imbunda ziri kuvugira ntoya zamaze gufata ikirere cyo hakurya kure. Bishoboka yuko nabo M23 ishobora kuba yagiye kubazenguruka. Izi mbunda rero ko tuzumvishe ziravugira iriya yo inyuma, ziravugira inyuma cyane kuko ngiye ikirere kiriya ntabwo nkizi neza, ariko ziri kure cyane. Ziri kure cyane biteganye naho. Rero banywanyi bacu mu yandi makuru mugomba kumenya ko kugeza ubu hari drone zamaze gufata ikirere nkuko rero Mutino babitubwira. Oya, ni kuvuga ngo rivuye gutya risha gutya, kuko urabona ko isasu rivuye Burundi. Ni drone barashwe. Drone ngiyo drone kabisa mu misozi, ubona ko drone irarashe. Drone zongeye kugaruka muri ibi bice. Ni mugero no ku munsi w'ejo ibintu ntabwo byari byoroshye, rwari urugamba rukomeye. Akirada uyu wa Karwa kandi ngo hano bitewe ko uyu mujyi n'usa nkaho yamusigaye muri Sud Kivu ukomeye, bashize imbaraga, ariko nanone hakazamo ikibazo cyo kuba abasirikare b'u Burundi barwanyije M23 uko byagenda kose, nayo biyumvamo ko M23 mu gihe yafatanga byabavira n'iki. Yego, hano rero Maisha ndetse na Jean Paul barasesengura ku bijyanye n'impamvu Burundi bukomeje kugenda burwana. Burundi kuri ubu kurwana inkundura bituruka ku kuba kugeza amagingo ajya mu gihe ibice byinshi byo muri Sud Kivu byafatwa byashyira ikibazo gikomeye ku Burundi, kuko Uvira iherereye mu ntera itarenze ibirometero 30 ugera mu murwa mukuru Bujumbura. Ibiro bikaba bishobora gutuma baba batizeye umutekano wabo mu gihe abagenzurwa na M23, ibiri gutuma kuri ubu bakora ibishoboka byose kugira ngo bacunge biriya bice. Bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bagumane ubugenzuzi, hatagira uza kuba yabinjirira, hatagira uza kuba yabahungabanya nkuko biri kugenda bigaragara. Hagati aho rero mu yandi makuru, mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bura akanya gato gusa ngo Perezida Evariste Ndayishimiye, Perezida Kisekedi ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame basinya amasezerano. Kugeza ubu rero Ndayishimiye ndetse na Kisekedi baganiriye bagira ibyo bavugana. Ni mu gihe kandi Tina Salama nawe yagize ibyo atangaza kuri aya masezerano, nabyo turaza kubibabwira, tubabwire byinshi biri kuri izi ngingo biri kugenda birwanirwa ndetse n'ibiri kugenda bivugwa. Reka tubanze ariko tubareke n'ubundi
mwumve undi munyamakuru nawe atubwira indi situation ihari bijyanye n'ibikomeje kugenda bibera mu bindi bice aho rero umutekano uri guhungabana. Byose rero nibijyanye n'umutekano ukomeje kugenda uhungabana mu buryo rero benshi bemeza ko hakenewe ibijyanye uko ari umusirikare ufite ipeti rya koroneri wa FDLR waje ndetse ngo kwicwa iri joro. Hari abakunzi bakina n'ababwiye nta operation zazindi za babandi bajya bakora ndetse ziba zitanazwi bakazikora ndetse zikagira n'umusaruro. Mu kanya gatoya muraza kumva ripoti, ariko ngewe icyo navugaga ni umusirikare wo mu FDLR ufite ipeti rya koroneri waje gupfa. Ese ukoroneri wa FDLR wari uyoboye ibitero muri biriya bice, ese yaba yapfuye wenyine, yaba yarashwe wenyine, byagenze bite, byabereye hehe? Uraza kuba ubimenya neza cyane. Mboni yanjye yabashije kubwira ati nta makuru kugeza amagingo atugitohoza ati kandi n'umurambo we ushobora. Reka rero noneho duhite tujya kuri page ikomeye tubabwira ibya Kisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye. Aho rero amakuru dufite aravuga ndetse aragaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi na mugenzi we Felix Antoine Kisekedi Chirombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiranye ibiganiro byabereye mu muhezo. Ni ibiganiro aba bagabo bombi bagiranye bari i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bitabiriye umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho rero Presidence y'u Burundi Intare Rushatsi House binyuje ku rubuga rwa X yemeje ko Kisekedi na Ndayishimiye baganiriye, gusa ntibigeze bavuga ibyo baganiriyeho. Aba bagabo rero bombi bagiranye ibiganiro mu muhezo mu gihe ingabo zabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'izo Burundi zikomeje imirwano ikomeye. Kugeza ubu rero andi makuru ari guturuka ku mupaka nuko rero u Rwanda rumaze kwakira impunzi zirenga 200 ziri guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomeje n'aya makuru n'ubundi turi ku ngingo zirebana n'ibiri kubera Washington DC. Turabwira ko Vice President wa Uganda Jessica Alupo yamaze kugera Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hari bubera umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro, aho ahagarariye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Na amasezerano yari businywe hagati ya President Paul Kagame ndetse na Kisekedi ku Gicamunsi cyo kuri uyu wa kane ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 mu muhango uri buyoborwe na President Donald Trump. Alupo wageze Washington mu masaha make yatambutse yitabiriye uriya muhango mu cyimbo cya President Kaguta Museveni. Uyu muyobozi ariyongera kuba arimo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya, Joe Lorenzo wa Angola ndetse na Gabe wa Togo nabo bamaze kugera Washington DC. Ariko kugeza ubu rero harandi makuru mashya tubonye agaragaza ibyo Kongo iri gutangaza, aho rero amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo Tina Salama yagize icyo avuga. Uyu ngira ngo muramuzi, niwe muvugizi w'ibiro bya Kisekedi. Yashyize rero amakuru akomeye hanze, aravuga ko amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo Perezida Kisekedi na Paul Kagame bari businye kuri iyi tariki, agira ati ntabwo ari ukugurisha amabuye y'agaciro abanyamerika. Ibi byashimangiwe n'umuvugizi wa Perezida wa Kongo Tina Salama ubwo yaganiraga n'abanyamakuru i Washington ari kumwe n'umuvugizi wa guverinoma Bwana Patrick Muyaya. Ubusugire ku mutungo buzakomeza kubuga Kongo. Tina Salama yakomeje agira ati aya si amahoro nk'ingurane y'amabuye y'agaciro nk'uko byavuzwe, ahubwo ni ugutekanisha umutungo w'amabuye y'agaciro kugira ngo tubuze intambara iterwa ko yakomeza kugenda ikomera. Yakomeje agira ati ntabwo ari uburyo bwo kwiyoberanya, ubu ni uburyo buhuriweho buringaniye kandi bwashyizweho mu buryo bwemewe n'amategeko. Umuvugizi wa Kisekedi arakomeza avuga ko aya masezerano adasobanura kugabana uturere cyangwa se parike z'igihugu. Urugero ibirunga bizakomeza kuba rwose ibya Kongo nta mananiza. Akaba rero ari ibyo yatangaje nyuma y'uko hari ibinyamakuru bimwe na bimwe byari bimaze iminsi bivuga cyangwa se bitangaza amakuru avuga ko
aya masezerano agamije kugurisha Kongo, agamije gutanga ingurane y'amabuye y'agaciro kugira ngo igihugu kibone umutekano. Tugenda no tugana ku musozo, reka tubabwire ko Perezida Paul Kagame yaraye yakiriye ku meza abashinga amategeko batandatu bo mu nteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika banagirana ibiganiro. Abo umukuru w'igihugu yaganiriye nabo barimo Senateri Michael Lonzi, Rep Brian Mast, Senateri Kevin Kramer, Senateri Peter Ricketts ndetse na Depite Ronnie Jackson ndetse na Major General Trent Kelly. Presidansi y'u Rwanda rero binyujije ku rubuga rwa X yatangaje ko ibiganiro bya Perezida Paul Kagame n'abari abashinga amategeko byibanze ku gukomeza gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu bikorwa by'ingenzi bigamije guteza imbere ituze n'iterambere rirambye nk'uko rero babitangaje ndetse barabigaragaza. Perezida Paul Kagame kandi yanahuye na Senateri Lindsey Graham baganira uburyo bashimangira imikoranire hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego z'ingenzi zitandukanye zirimo ubukangurambaga ibijyanye no kubungabunga umutekano n'ubufatanye mu by'ubukungu. Aho Perezida Paul Kagame ari Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye umuhango wo gukomeza amasezerano y'amahoro agomba gusinywa uyu munsi. Kuri ubu rero biravuga ko na Kisekedi Chirombo nawe akomeje kugenda ahura n'abandi bayobozi batandukanye kugira ngo baganire ku ngingo zitandukanye zirebana n'umutekano ndetse no kugira ngo bamufashe kuba yagarura ibintu ku murongo muri iki gihugu nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane banywanyi mudateba kubana natwe, ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe dukurikiye bwa mbere fyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.